namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course nambe ta khala been the president murhangapanda, even then of course tlhetela hi Xongi Rhangani. Yeah, so previously of course mungami vona video leyi nga yi vekela le venda le loko been the president kha kombisa ku himpela na power a swi helelangi la. There is also another clip na leyi nga kombisa ku himpela a yi sukini swinene, so ndani kha ni vekela that short clip sweswi ni tlhela afterwards. As you can see, I ignore it, guys. I ignore it. The reason that maga leva significant is because le venda, guys. I like about Tsonga la unwana da defender kwa so fana ku ri Vatsonga. Le it's a mixture, guys, and the teno ku va venda. But still mshono ko apula all the crowd there. So shunga se shule rival ko the president by far who have to say is the greatest and biggest artist of our generation for now. Yena ka karate nje. And the figure clear nangutisa ku the president ango buko around Guyana malamlele bukwa ka tin'wana tindhawu. As you can see yale yin'wana event yale linyenye, yin'wana yale le Tzanini, yin'wana yale na vo DJ maphorisa kwalano. And the fike swi ku wa bukwa na international na national artist ku fana le ka malamlele le tin'wana of course mishono a ku na international artists. So iswo sweswo, so we have to agree swin'wana swa avoideki mishono ku indleni crowd a venda my twisa makali. So jealous inga pfuna nchumu bana president edo kutirhela swinene. So mina as a Master Tsonga analyst mina na ndunduzela swinene. Yeah, of course that case so of course ya ka Xongi Rhangani. Yeah, so itina ndita barisha, as you can see kwala ifika ibona fika tsala that post ako iku every December kusuka ka lembe leri ni ta humesa single. So which means December 2023 Xongi Rhangani ita kha a humesa single aku featuring any artist leni yi lavaka. So this is actually a great idea. Ndle vlog show swi leswi loko malendera the video ta mi tsundzuka ndze ku advice bena the president this year ku yi fike yi utilize ku va endla single na the artist tin'wana mani kuma hi leswi a ni leswo, because ni twisa ku bena the president yi humesa kan'we hi lembe so far. Mukuma ku yi humesa late kan'we and then swi yi onhela during the year. Mukuma ku va ku ri ti-track leta khale swi ze mukuma ku maybe to some extent swi borha ngopfungopfu hale Guyana na malamulele. Swi ngo tsakisa lava mukuma ku hi le handle vo Ayoba leyi fambaka ngona, mara haleni swi ze swi borha loko mukuma ku ti-track leti hi nga ti twetela nkarhi wo leha. So this is actually a great idea swinene. So we'll do December na album hi May. Mashono ku swi famba njhani hi May Xongi Rhangani ta kha humesa album swi va swi ri balanced. Loko sa humese hi May yi ta hlasela loko se ku ya hala ku late hala ku December a humesa single masho ita a relevant still. Swa pfuna swinene a ku Xongi i Xongi swi nge endleki ku nga nambi. So it's very great na n'wi support swinene ka mhaka leyi. Loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe.